Granični prelaz Merdare zatvoren je zbog postavljanja barikada u Srbiji na oko 2 kilometra od ove granice, saopštio je Nacionalni centar za upravljanje granicom Kosova 27. decembra uveče. Merdare, jedan od graničnih prelaza sa Srbijom, koristi kosovska dijaspora za ulazak i izlazak sa Kosova. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore je putem objave na društvenoj mreži Facebook saopštilo da su srpske kriminalne grupe blokirale granični punkt Merdare. Obaveštavaju se svi sunarodnici i građani koji su u pokretu da do daljeg zvaničnog obaveštenja institucije Republike Kosovo koriste druge granične tačke za promet, navodi se u saopštenju. Ministarstvo spoljnih poslova poručuje građanima koji su već ušli u Srbiju da koriste granične punktove Mutivode i Deu i Bela zemlja ili da idu putem preko Severne Makedonije, granični prelaz Preševo, preko Skoplja. Na severu Kosova su 27. decembra podignute nove barikade, jedna u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u Severnoj Mitrovici, a druga u mestu Dudin Krš na mostu koji povezuje Severnu Mitrovicu sa magistralnim putem Priština-Raška, saopštila je policija Kosova. Barikada u Bošnjačkoj Mahali je prva koja je postavljena u Severnoj Mitrovici. Do sada su se one nalazile na teritoriji ostale 3 opštine sa srpskom većinom na severu, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Lokalni Srbi na severu Kosova od 10. decembra blokiraju puteve u tom regionu zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, koji je osumnjičen da je učestvovao u napadu na zvaničnike Centralne izborne komisije. Kosovske vlasti su ranije saopštile da imaju kapacitet da uklone barikade na severu, ali da je odlučeno da se KFOR-u pruži prilika da ubedi lokalne Srbe da sami uklone tešku mehanizaciju kojom blokiraju puteve.